I da počnemo na Midjourney Alpha. Počinjemo sa fotografijom za proizvode. Ovdje sam napisala jedan jako jednostavan prompt da želim makro fotografiju vereničkog prstena, studijsko svetlo, bela pozadina. Ono što je jako bitno jeste da ne pišete da želite realističnu fotografiju. Jednostavno neće dati dobar rezultat. Ovdje ćemo raditi neka podešavanja. Ostavit ću 6:5. Stilizovanje ću staviti na 1000. Ovdje ću ostaviti RAW, Fast i Enter. I hajde da vidimo šta nam je dao. I kao što vidite, makro fotografija daje sitne detalje. Ovdje možemo staviti sa dijamantom, prompt promeniti. U ovom ovdje delu možemo uraditi remix. Ako hoćemo pan, zoom, veri region, stil i tako dalje. Pošto je ovdje samo primjer, ja ovdje neću raditi remix, niti bilo šta, dajemo samo primjere makro fotografije. Hej, ne zaboravi da me zapratiš.